Pulau Rubiah. Apa? Ya, bapak rekam sini. Opan. Tengok sini, bapak rekam pegang. Sini ini sama Saila sini. Mundur. Turun. Ke bawah. Alah, jadi pegang. Apa? Pak, orang itu naik pelampung. Sini, kemari. Tadi direkam itu, direkam. Jangan dijepit lagi. Sini. Nah, banyak semut api. Sini. Banyak semut api. Ini kena hilang. Banyak semut api. Itu direkam, tinggal kau nengok aja. Keker. Terus mari. Kak, banyak semut api. Nengok sini loh. Banyak semut api. Nah, pegang dulu. Banyak semut api. Kampretnya lah. Pak, orang itu mau pakai pelampung, Pak. Apanya? Hah? Kenapa itu? Anak-anak. Pak, Nela sama Nek Farin udah siap, sama belum. Awas, jangan lama. Aspan. Sana terus. Pan, sana mundur. Udah, up. Gantian, Pak.